Prabjin Pen MOU 1995 Lapen Article 244A Patron Sirak Nangji Pu ASC Youth Frontum Keham. APHLC Socheng Consistency Committee Apu Kachla. Ingding Hini Kapta Knockout Football Tournament Suri Hini Ra Inkole Hini Kepe Dopon Pinipen Keche. Kardom Pini Karbi Prime Time Long Penili Samira Singh joining the therapy non beer tang ton pen archery tha. ASC Youth Front Tumpen 1995 and Inkan Kachitok MOU Autonomous State Article 244A Son Troxy Akimang Pachon Sirak Nang Jipusi Difu Club Long Pen Kehang Pado. Difu Club Long Pen Kachesong Lapen Son Troxy Kehang Laki Prabjin Pen Difu University Campus Full-Fledged University Pinchong Sirak Nangji. Difu Golf College along Prabjin Pen Lokacha Ni Longji Ang Hoi Lapen Thanbang Apai Papat Sirak Nangji. Prabjin Pen MOU 1995 Petun Sirak Nangji. Inglong Aso Tet Kiun Do Anapai Voreng Hover Site Pilap Nangji. Autonomous State Article 244A Pachun Sirak Nangji Aputhak ASC Youth Front Tumpen Kachesong Boma Porohud ASC Youth Front Meipu Premson Bepen Nang Pachinido. Hinai bangke ini tumchini nai ASC Youth Mau Chitok do April 1, 1995. So Aputhak pen itum 30 departments itum long nahi. Departments long lo bhancholang but still not transferred completely because we need the governor's approval. Lasi ini bangke education especially education pen itum la 6 demand charter do education Aputhak la dan yang han po pen ke mau tak full implementation pinangi mau tak sabom yang han tu pola pta la pen ke la autonomous set article 244 la bangso katiman bangla ke perennially abdi kaike de tum dulu lalu asila somkom Aputhak la asi education Aputhak long bangke ni thanji bangke ini tum kadu bere chini mau 1985 ani kang itum chitok lo la so ka chitok ateng pen itum hala annexure 1 7a long primary education up to higher secondary level wala ka tok do ini tum lalu pulote non tet teacher kilong li hala ka preg lang la mo ni je po lasi higher secondary level ala bolte we can have our own we can make our own laws alulu se semaru no bolte itum abord menang je salamun abord menang je salamun lo bolte ini tum gange lada bang syllabus se menang se islam ko lasi syllabus se pun abord semaru no bolte teachers appointment pike kere conduct ke simple lo lasi itum tet ka menang pen sidak ka bengong thomas council pasi itum ada conduct nang pasi itum hagi de ning gibe asi lahen lo lasi mau ateng pen 1985 mau kacit tok ateng pen annexure 7a ateng pen si higher secondary level an bangke non amatsi abord simar nang po aron dulo abord simar nang po methang si syllabus ta simar po Karbi long si itum si Thomas council si pen ke teachers banga ko itum exam conduct po higher secondary long pathan je phat la rules simar po mati pen ke tumana appointment pinang halal asi langsung som transport kapre do even transport son dulu excise to dulu even GST is also the same apranga sales and tax dulu nang GST yo langsung do asi education botak mangi lalo number 1 non mat board simana po mehin jelo lapen ke full fledged university itu bhanai kata itu SDC don kon se hanglo parliament on tan ji duno parliament ek time si itu man dak nang kilo asi arni si jakhong ya nerkep cleaner cap arni tamel atum 16 angdeng atum foundation de pulo so kya akya CM Dr. Guillermo Hang jak duno suri ke thom chiri suri thom along le pipo pole labang welcome change hai Karbi long bhalomati ye party lam pile hai welcome change welcome development no la sombom pen ako UGC la pen ke Silchar University to ma between 3 sama nang jelo je slum 6 departments ko no papat tu including economics lage choklo sila antot kelela university full fledged ikmana pinani apona kok thaimene ma lage tum RTIPC information ena same non normal zone football patu normal cricket patu boge iting 100 years star te Karbi tu no ta jende asi sports te infrastructure ta ko itum as de develop kortuna teaching method ka do bi halat te maulong sports and youth and affairs budu hala so putak pen ko itum hang kon thui song kon di song tak se sai ke tiki mane ki school de dunde de lo university le dunde de lo college ke li dunji ke li seme arta bange alang non ke ninkani ko la hi ki thomo ko le seme kan kle mani habo la tuma ba no pude we have kilo geographical indication tag GI
Singhasonan su ke goal number 1 lo. Entah itu lah sopan harness aktif itu. Ubi kimi tu menhang na hai agriculture department long se ningkan isi se 30 crores polte 10 crores bake ubi kimi tu man irrespective of party lam sibu ben pendang bang harus sibab hang. Latu man bangke ingke nang ciri suri ini bakem dan ningkan si ciri ini suri ini pada 500 bighas bangke nang tum parusi claim awi kimi tum le na hem chipon 1500 bighas ansu ki pen pula council review han kinu antar tu high modality se bang itum claim pon di pen di mangji pen chitan itu lahal itu sports on so hak tu pen pulo cricket India lo nganong itu tang IPL ke itu ke famous big lo the richest sports league in the world one of the richest not one of the richest sports league in the world IPL is therefore itu anda lo football lo group lo badminton lo group lo so minong kachi thang nai pole cricket football badminton laki thom enang itu la super bangke the best footballers 50 best footballers of Karbi long talent han eno 50 60 50 cricketers best cricketers Karbi long eno 50 badminton players from first eno la tuman bang paru sila phuket bang residential pen purani padono la tuman ahem tu pura JV school dong RMS ahem ta ene biko sports la kasalo mata dulo la tuman ke exclusively pathu pameno ningkan siam bang ithe khitum bang muning pange 1 year philo polte bang ke pafan bang ko relegate tu do ko bang ke pafan ko akhime nai waino lason si polte la ke tumpu chondam ke system organize ke likte chipang philo la si tum produce ji themai tum chini anu tendai tum lo charli tum sai dilo muni tum ama cells bang lahai tum memory the ase football ke nang si bang teng se ward on thek tu thek nai bang teng cricket beta theng thek nai 140 km per hour theng nai pote la ke technique non media conference ang tum tham lam bilil hai la lo pole tum ke bang teng world class practice ho la su world class practice ki create jipan ke tangka ke dodi anu tin mang kali sta me akti men mai cricket pen bang hoket football pen bang hoket badminton pen bang hoket ingwai ra ningkan isi kichu kwan si doko 150 I used to how much they will eat hardly 5 crore 2 crores pa dori la so taka ya tum en unmati Soching consistency arlo ansusi APHL si achakong kachipharang thekji aphan pini puthot arpukimi kachilar padupontanglo APHLC ingtangrak pen ke claim kedam ke japon thekji aphan pinirat chikroistar pen meipu bidya sing teron aphan pekpon dun meipu banghini ranjit teron lapen rajason hansi chunbang chesterfield pro lapen rap chunbang bai song terang atuma phansi pekpon pusi APHLC lakhain koi bai thalang so meipu bikram hansi pen ajok pachini hamren town lodak bangke lapen socheng constituency long tum lodak kedam tang hutame mesen ban sidak socheng long tame APSLC party pen sai party phan claim pon bomlo poi fit tame ajhak leaders tum nangklang lo lapen pini bang body reshuffle body akimi kang bai pon la si president secretary vice president lapen assistant secretary an bang ingwai pon lo asa kadugo be bangke total body reshuffle bangla tum first executive meeting chehang po halosi dengpon po bidasing teron ke hayalang lipansil tum president arpu pekpon lo la sodun chesterfield crow pansi general secretary ingwai pon lo vice president lake hala ronjit teron lapen rajason hansi lapen assistant secretary bangala ke waisong terang la so post bang epini tum dak indak pon lo pothat APHLC lamjai sarpo hemkang sampen kepe jokjia phan ko anang dengsi chunloma pura phirangki pen karjo hot lapuson si hanse sangho pen pachini ti akhai lildom spokesperson all party hills leader conference alangli phan ladak go di fu long alangli phan bail rejected api bangke ni litum higher court long damlo karbiang long rathan pachini tum bangke higher court long litum guwahati honorable high court long damlo la sihaladak ke dam tang por hut chu arui hombar ni tum bail apply lo ni tum advocate ar ko ingtia ke hai to pen ingtia sang ho tum apply lo la so pen si hearing and date non next nang pithu bangke inquiry troxy as inquiry troxy ni tum ning thelo je bail long po la pen alang li hem kang samen wang long po pusil tum ning the pon lo Nominated MEC Mukut Mohanta Phan Nona Dihu Joy Kepen Karbi Anglong Autonomous Council EM Arpu Kachipalong Tun Lokaputhak Hansi Sangho Pen Ajok Aninga Klong Alam Thi Chipaklangpong Nil tume pu bom lama dede Karbi Anglong Autonomous Council
ke itum isi authority thedung khangjang sita laso authority itum power aviat lo none why because matha tha ilitum dak inquire throk constituency long elected lo kadi elected atum dolo ala tum mansi ilitum em ta pek ponun lo joy kepen ala tum pan la pena fitness kawe kali ke hai tang tu man ke fitness dolo laso teng ben zelang tum em ke claim ya jakong da dolo mine non si ke claim lang mati sini der la jang kong do be bangke sita alang litum elected lo alang litum ang bong si em ke long nang je por la ha sita non bangke election nang thur dun de pin lo la pen hala dr himanto biswa sharma ki puateng ha election du deko campaign rally long ka ning je teng si bang nang claim der lo la anta karbiang lo tum thang ta ning je dun de lon la authority sa lo all the power has been wasted now in their dispur long si le lablo dispur long bangke konaloma bang hala RSS tu upima direction teng mun sidak na claim nang kileji MP kilikalong APHLC pen kachipahai dunjia phan ke chisik pen pensi dotang loputa alang lipen ningje pong following PCMP election phan itum kachipahai unjima niltum 26 constituency phan ke nitum well prepared lo lapen non niltum demahasa a district long ke dami panta bori ponpo by August lai sin itum claim ponpo Dilai thana ke parlo dilai longamat piniani kang sampli por malom ihuma skutia phan khangdun si araki hormu yaba musuri khri troxy suse nebdun long pusi kat news along nonjong berta nang pale berta kilong dunaten ki dilai thana ke parlo longboi basti tinialia long police lapen CRPF atum skutia phan nebdun si araki hormu yaba musuri khri troxy suse nebdun NL 07R6723 scooty Kibegabang Dimapur Purana Bazar Asor Gihuka Hokia Arta Inkoira Phopusi Police Atum Pangthekpon West Karbi Anglong Waisong Stadium Pathua Klamlong Karbi Anglong Primary Teacher Association Kising Chingamay Phupen Kongchun Bang Karlitang Samuel Intilapen Karlitang Satyadev Sarma Tumamen Pen Pini Jakhong ni Phaing Koira Phor ni Kicheng Si Ingdeng Hini Kapta Knockout Football Tournament Surihini Ra Inkoira Hini Kichengpo Knockout Football Tournament Surihini Ra Inkoira Hini Kichengpo Nalong Kicheng Si Kangpu Ponamailong Aluhi Sarpo Aman Pen Kachitong Dun Dongka Sarpo Municipal Board Vice Chairman Lapen Arisang Hotum Chitong Dun Mailong Kapta Secretary Probin Hansi Lapen President Indira Lekthepia Hinpen Jumisen Alam Hin a player Atumaphan Than Ponsi Ingsam Jin Pen Ingpu Ponlo Pini Kicheng Si Kapathu Pon La Kitchen Thong Block Lapen Socheng Block Atum Pen Si Cheng Ponlo Hin Kachidai Koya Jok Angbong Malom Ki Goal Chipyun Ederlo Aduntu Achiti Mapor Pen Bangke Chinthong Block Atum Kachiting Pigajok Socheng Block Aphan Pumthom Tha Pensi Kicheng Si Tournament Kapathulong Jipahai Ponlo Non Malam Super Phan Berta Mongton Pasana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina Mopi Puthot Bertalang Mangtlo Dogmuka Thana ke parlu langhina towar pialong padap kithitanga bang arpum theklong si monedatum amehang chulang pronglo pisi nilitumalong bertana pali padap langhina towar pialong ke theklong bang phu abangalong ke thengang thek lapen angho pen avi kijang lapen akeng chimonta avi pusi keton kilang bang phu pen berta pachini হয় আজি ৰাতিপুৱা ঠিক 5:50 মান আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে লাং পাৰ হৈ কোৰকান্থি ব্ৰিজৰ ওচৰত এটা এজন মানুহ মানে ইনজুৰি হৈ ৰাস্তাৰ কাষত পৰি আছে সেইমতে খবৰ পাই আমি লগে লগে আহিলোঁ আহি দেখিছোঁ এজন মানুহ তলময় হৈ পৰি আছে আৰু আমি মানুহজন মৃত অৱস্থাতে পাইছোঁ আৰু মানুহজনৰ ভৰিৰ আঙুলি এটা ছিঙি গৈছে আৰু মুখেৰে সামান্য তেজ ওলাই আছিলে বাকী আমি যিখিনি নিয়মৰ হেৰি কাম কৰি আছোঁ আৰু চাই লওঁ এইটো দুৰ্ঘটনাজনক হেৰি হয়নে নহয় বাকী আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে দুৰ্ঘটনা বুলি সন্দেহ কৰা প্ৰাথমিক আমি দুৰ্ঘটনা হিচাপে সন্দেহ কৰিছোঁ
Wothatlangso thana ke parlo Wothatlangso roja pathar adolong along Karyang bong kachetong ajok Pinanso banghini areng hu solo pusi Wothatlangso pen nilitomalong bertang pale Berta kirim dulonga tengki Wothatlangso roja pathar ke dama towar adolong along dangnia kari lepen dang pria kong dilong kido akaryang bong kachetong ajok laso alam mate honi pen chetong nanglo Dangnia karyalong kachit habrap Pinanso banghini ke areng keso ahir kita najok Noga hospitalan ponang kokluputa birta long tu. Kaching koi pen areng keso tumamen long di tiso laben tiso asang hoachor manika bepi pusi pangthek ponlo. To আপোনাৰ বটলাংচু আৰু ৰজাঙৰ মাজত মিৰিজা পাৰো তাতে এটা এল্টো গাড়ী বটলাংচুৰ পৰা গৈ আছিলে তাৰপাছত স্কুটিত খুন্দা লগাই ইহঁতে এক্সিডেণ্টটো হৈ গ'ল এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে দেখিছোঁ ইহঁতৰ স্কুটিৰ মানুহ দুইটাই মানে একদম পৰি আছে চিৰিয়াছ তাৰপাছত মই আৰু কেইবাটাও মানুহ বহুত আছে কোনো মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই মই অটো এটা মাতি ধুমা মানুহকেইটাক হস্পিটেলত লৈ আহিল এতিয়া এজন মানুহ বেছি চিৰিয়াছ এতিয়া Karbi prime time bangki lapon sekang tonpoiklo 2 me thak me kurang thu